Ahinkai 93.3 FM. Matching of Fremi or Boo. Where the can't in Canada or no air constituency as so. Oh, fear, Sia, ye babebo and como. Now, Chairman, ye more remuneration common as Siano no. Yet ye na ye nim say ye can say moi. Uti wure moi Medasi. Nyamisi nkanukre. Me first time ami wura heli. Haye kama papa. Haye kama. De bia mekanipa obi Ampaabeng. Baby abiswa. No ka ho. Ata no na olidi awanya ne baby ko. Rivoli isuswa ye na ne ekopete didi ye ni jagro no yesuma na ya asafo edu baby na hustler no ye driver ni boda hasi. In fact edu baby atemina na Ampaabeng ka ho. Ni baby on penefo bi on ma o ka odan bi na ya asafo manfo na ye sa ata na esem na djuma na so any man for parliament you know ne 2 years time nyane no mimi ko bi obiam oh yes eti party no na deputy ni yen to so aba it is the ne to so aba fendom pre frasane youth organizer satana mebu ni ginam na fa me say 2004 no 2004 enti me contest 2008 yakọ je na me ka say me nua yima in fact it got to a time kra na me patron na hwe party na ewo 29 2012 abo ni mpanifo ya contest first vice by 12 vote oh yes yen ko chairman because ye ko pepe nya me ncha de na we nya e mo ba mu ye chairman de Ampaabeng de party chairman de ebi wo na mo ya wo tibia say no e free ade na sha can be breeze Ampaabeng de in fact it got to a time me call party office because we na mo da be na mo ba party no na mo sisa em say wanga sa wuni ni pa na 2018 na ni pa bi say no me youth organizer me di depi na kwa esa se ni pa kakrab na so beka kra na itadada for na bi kra te ye no omo ye kan bebre krampo kan say in fact Ampaabeng mu say na sese mu lead party because mu ni party no ahyase and ye buy be take positions we but we hwe asa ye adwuma no ye dinsa was social no nyame adom afi de me ko chairman me mo ansan asan ababe ye mo emienu because that time sa mo no mu nyina no afrim because any time no chairman for ni pen na only chairman na yen ko for no mu sa time na be na deliberate dey say say be ni passes ni bi on ni ko e be say ye obi nso twiniti ade wo ko mu yemfa bi nya wasom wasan yi usika e de ye nimu document bibi ato ho no mo a daache e bibi san konkosi what ye be hwe ni ayesa de no okay akansi na nya easy but ja koton de ma wo mo esie ba ko na simani super si we jina ha we ya we say we emunyo da bia ni afrekophobia da bia na crime for afre national da bia na aba ekuni because say unity ni say yentuma na me ba me nyam say yetuma ya ye ba yin so no ba so body na ye me adum eni ho aba pa a ubeti endin tokwa bia ho asem bia bio ya me adum sa mu nyina no na ya kaboma this unity na ntimi moa me bia beto bia na e hiskot na fie tutri timin breki nti sa break akoso a antwa yi ama no na wo to nsafra na e fashion bia na omma ene nyame adom under me leadership na me mpanifo no ya betena se ne mu nyina kasa na me gidi se ye de ko kese pa na wo mu ye nkato ne ye prayer part of Ghana ya ma se ne be at least ada akire yi afi ne ye be frɛ mo wo kan wo mu a eto da intensa asem bi wono ko awon ti ase enti ye nyina ja bebre a ye wie ne kase ye nkamoma points wanya de ope because I don't dey nyina ne kaboma e bitima asem bi a e bi a hye adwuma e kira mbe hu se enti ya wo ye campaign and some be kan be ko so bi be ka bi hu asem boni ase be ba be sai obi ansa na enti ye ne hwe ne nyai okay the constituencies Akyem Oda enti enne o di na dane na kodi we ho na ko danfo no sebe nkoa sa ne tie much is expected e wo mu se odanfo any party na di niye odanfo epe party no na obi pe bibia 1996 e woda ye hyase free baby ti say menua for minim ta obi ani hono ma town Safmanfo road hono
MPP aban I say ye peka aban yansa na dia kofie ene mane bae na adwen bia ni na ja and this vodo mu ni kwan a mo de adoko fie bu de wo de hwe ene hwe education agin kura se lord kwan bitimi kura ne ye nwie so cars de bia nye the normal thing ko ekwan da na che say why ya he odan so those days na nyame adumodan ha yen baby ti say mo bia kura nya adwen bi kura se do ho barrier old barrier ho en so no ma ekwan da ho no ma che say enkra gran so aduru na on pese wo be fa we ni adwuma baby a wa visit na I'm telling you one na da ko na me say me who cry juri me abrunsan pa cause ebi ni market asa ebi no kra no insa wa mu no enye ne ya ye hwede ya mai insa wa mu so ntimi nyi mfiri so mo so omo ta na chipa mo afa ye nwa say ye bibi pa aba ne ya de in fact enu kra enye bibi eno mu hia o man kasa kasa in fact adwuma de ya yebi ntimi nu ya yebi enye say ya form nwa no na ye den ya adwuma ya ye ni nyina no sila okekan ye nyina no eye odan prop bi krom ni sa omo wo so bibi sa ho. Oh yes, na mo bus stop kura de na tie no. Yes, yes, any buy so ya sanso renovation. Okay. Wo abo kapuma na wanyu na sikasem na adwuma ne be hya se nyina no ono ana ko say e beto aba no abo be hu ko talent san de oya e be manaba ogu ye ogidi say abo hia e pa din na ewu fi ha no ono na oye titinani omo no wo hwe obre na sima no so ekura nkomo yimu omo boa yen ye gina wo so ahwe wo na hwe dipadua ni ma hwe ba bia yare ne ekoso e wo Jubilee insurance aban de ne ankrankran di eye number abefre no wangade enchense adi crew dan so ne ho aka de binding or rent bi san ton bi otwa bo na query dust or cars or hunu no Akyem state card ye ne hwe suedru 02082 wo di kumi herbal tea ababo ntia no hoden akwati anyarewa yanko na chimasi pharmacy ubenya bi wo ha chi pem counter na say fibroid all sumo herbal center na Dr. 48716402 eno so wa masaman me ye ba yi bi na etete no eyi na bi o de behwehwe unipadua ni mama abo won abaso agye won atum so mo ye ho ade eye man uduru stadium junction ho a kwan so ho no a 5963 na be koso enkwada no a de di no ya sone so amana ka etie yi a omko fan Living Bread International Salvation Army School 763 where talent EI Electronics me pacho EI Electronics eno ne odi 0539 first number na won bejo so na fi ene eno da so ewu fie ha no mo ye besa akọ no na fie de bi apese obi sa chairman na de ba akọ a ebi no ta ne wo boss yi nyina so so o ma fa ye nwa o mo nwa ye no asa enu mu pa me no ka say asema ma say ya fa ye nwa ya obe keka sansem ni nyina ma keka sansem ni nyina ye nua no mandisi fo na ma keka sansem na na ye nkofu ni beto de bia na ye kra no ato omutri ma mi ni pe no beka pre eye enne no enna so nya assembly ni dia ma private people person mo take acco terms na mwasi private and the government the anshida anya papa and private no private school ne odi ba beka ho no wa memu no e different enti no national da bia kwa ye mpani o ka betimi aka kakre bi enti ye na eno ka ho bi nti na ena no baby magiatum ba baby mi omo kan nsem enka de sesen ko munya no gidi zenka obi awade bi wona ni na ubenya unya de opede bat kakra de adwuma nti mu ye ma party janso de amuna na fiawka unye we kra na senka ya nya adwuma ne nya de ombe ye o bibia na adwuma ne ye kra na ye ho de to de bia nya na ye san frɛ om na ye ankasa ye tu ye butom e de boa om nsom sa na minim se nche eni ma be yi. Okay. Inti 90% na 4 years e twa mu no munkunan amama san bra MP e ba no na ye gidi se one oso oba eno oba e wadi so nya omode renovation osan so ka se obeto taxi osan ka se oba obeche ne salary mu yenua ma no mu bietri e treasure e yesa committee dia to ho no ma pound tinka wo no mu ne yenua ma no e bagi sika na omuntua den hola no ni se ano e de sika na bomb bisia e me de ahwa me nto aba na sika we yakọ ma ya ano honorable andikan anye we no mbetimi di atre amanyo se sa de no aye mienu o
And so police station 2019. 2019. Mobile 1,000 time. Bosia. Kwaji. The delegate the police station for the went in Yankwaji. Senka Eco private Eco bank. Nanka na Monkwaji. They do on my bank. We may have salary. Your politics are ye wa. Lord Nikwine say ye Makwine. And all boy onto a bar. And at the bar, and the Akyem Oda we say me bar. The achieve say. Me mawin obey den when ya ho de na kukudu edia because to abadia mani pa na so ba omemana. That is why we ye no na ka esenka ye ha no nyesa na tie I say onye biem. Oh dudu na no ba akwese ma me de nka utu ukose de ma wa menua interest bi we go do 3 months person you know within 6 months ye to hono mi loan so ide adwuma eh ene senka ye wi adwuma ye nyina no 6 months in the dua between sika na oje na feman ye fema obi fufura ani say medjuma na okay enti clearly no message ya no abode ba ye but in senka e mic eno na ma 5 timigidi say man ono abonzo tia no okay oh okay ni bia sa na ma 5 ni nyina no all right enti because we dey ask them call with vim be 79.45 close to say odan ha no munna pe mo target no aban na ye na eba MP ni eka ho pa ni ni biabo sabeka ansa ni ato aba no yeni baabi abo yes construction there we know you be our construction pe abehu say day and night ni timi adwuma the yan says ka wo okay day and night nyina na no nso ye hu se sheda kotwa ahoma mu pan no wada ro ma sa na tie okay minim so mkoja dem minim baabi ana weda no assistant ama na adwuma na san asai ba so amoye in fact edu ba kikiriki abaho because initially na cruiser no omo say no ye pay ma na cars so eye stressful self yentimi ngu ba pia na machine all right ye da bia wo ba ko mi bia pese obisa wetimi N4444 aka 1 month na ya dwese e beta ba ebi musu so mo nko MP na every abofo hu nanim na nanim dia ona bu kwaspatia kwa ni boso musika ya to ba ma da se papa 944485 ene chairman Kwadwo Ampaabeng maybe ami we si onyu asa enyu tata dan so bi ba ha ma me bi so ta me pam okay assembly ninsa nti assembly ni bi tu ho na mo de di nkomo me pa cho odi no bia nyamiando on 5 voti yeso ndi na ka say ana ni chia on the 7th January obo info a school and so e ba f pa cho fe shed e be sre mp aya o mo ayen so go how do e am PTA chairman ne ma bi kotu ma wa asane presby primary kumuni ha no ne awoken we yi wa no nti ena ne de eche obi o hon ma se pani fami ba na so ma miscussion botoma obi hu obi a wo twam bi bo abade no mi na me na mo we mi wu or asembisa bi a with the 944485 na 05 yes okay the genie market the I want down obi en wa MPBN obi so din botum sika I ebe ni man bi share friends sign check tie ni ye correction so ma you say be fa 548209 ye ah e kwan de obetumi aye na you know yo mini aboba medase honum na omuhunu no be campaign na se esan se obi ohia se ba na so babo hanum a omo shinam ha na we nam ha okay ena ba ko eye no kre enso ya ne du ba se oda market no nya bia nso agina ba bia ka nante ho a moko hu common father no spine enti nye MP menyi ena to a to pese ohunu omo esan se omo na ewo ho no omo market wo ida se Kumasi ba ye betu ho na mo e dia ma why papa me gidi se ka kire so apa me chiao em se then 3 days me chiao be head o kakra utiu we are akan no ba ma me nko sika wura minia ya da se adehye wa chim da because say ye ababunu say ye na cake no wa chema obia eka insurance renewal can we eba or akonya da ena ebono mu a